protiprávne, lebo to nebudú riešiť súdy, ale to bude riešiť minister vnútra, likvidácia neziskových organizácií. A teraz navyše chcete ešte zakázať. 192 sa postupovalo podľa paragrafu 29a zákona o rokovacom poriadku. We call it Russian law because it's inspired by the Russian law that limits NGOs in Russia, and it is also approved in the atmosphere when the politicians regularly attack the NGOs, mostly the NGOs working in anti-corruption and rule of law, but also other NGOs that are connected to the politicians or that are some of the politicians used to work for. Návrh poslancov Národnej rady na prijatie uznesenia Národnej rady k odsúdeniu raketových útokov Ruskej federácie na civilné. Because this also opens a window for a harassment of the organization, because the control of the state is much wider than it used to be, and it is uncertain what should the state organizations control about the transparency, and we feel that this is a window for harassment of particular organization to, ask for more information from the state and to also penalize the organization which will not provide enough information. Národná rada prijala uznesenie. Národná rada Slovenskej republiky odsudzuje ruský útok na This legislation is very problematic. The legislation for freedom of assembly was, approved in 1990, and until that it was untouched. It was very free and very, open for active people to really have their organizations and to publicly engaged in a debate. Now the organizations can be frightened to publicly, ask for money, for more money, or to engage in public debate, and this is something that is problematic about this legislation. Toto je zákon, ktorý prešiel veľkými metamorfózami, a toto, čo je teraz, je priateľné pre koalíciu. Zmraziť platy všetkým poslancom. Chce šikanovať neziskové organizácie, ktorým chce šikanovať ľudí, ktorí pomáhajú biedným, núdznym, slabým a chorým. Týmto uvalila na nich obrovskú byrokraciu a kladie im polená pod nohy. Seknutie diskusie, debaty o tomto zákone bol ukážkovým príkladom, ako sa správajú diktátori alebo tí, ktorí sú v totalitných režimoch.